I pozdrav svima ljudi, ovdje je Pavle Jušić i novi klip na mom kanalu. Danas ćemo imati Clash Royale. Evo, ovo je moj dek, a ovo je dek od mog brata. I što je dobar ovaj dek. Ovaj dek se super koristi za 2v2, a ovaj može i za battle i za neke challenge. Ajmo sad u ovaj challenge. 2v2, Pracit challenge. Tako nešto, ne znam. Evo ga, ajmo da krenemo. Arena 12. Samo da malo smanjim zvuk. Možda je malo preglasno. Pa zašto je preglasno? Royal Gianta ima. Super. 3 musketara. Da. Znači... Ja, izgubit ćemo mi ovdje. 100%. Možda ćemo da izgubimo, možda nećemo. Sve zavisi. Ajmo ovdje jedan fireball. Za ovu vješticu, prokletu. Evo ga. Dobre, ovaj tower je pao. Super. Brzo, failovao sam, brzo sad, musketara, ne, super, ajmo. Ovdje je opet moj brat, pa zato se isto čuje ovaj glas. Ja sam htio da ti ostavim komentar, to je moj brat. Da ostavim neki tebi komentar, ali... Ajde, ne. Okej, dobro. Super što se ovaj moj pomoćnik, tako da ga nazovem da se odbranim. Gogo, evo, Gogo. Ajde. Gogo. Kad daš 2 gola. Gogo. I super. Ovaj 100% je ovo trickround, znači 100%, evo, jeste. Sad samo ova bomba da pukne i trickround, jeste. Dobro ljudi, pobjedili smo ovaj battle i sutra ću snimiti kako igramo battle da stignemo do arene 7, znači to ću sutra da snimim. I to je to ljudi. Ovo je kraj klipa. Pozdrav, samo da kolektujem ovo 1000 golda. Pozdrav!